Kaza kinya ne muthenya. Karoga muthenya we. Kitu kawaida. Akawa muthuri umwe ndirona etendekite ati egegwire. I don't know. Ati mutumia wake ri. Mugunda ri. Mugunda. Ni acurite ikonia. Mugunda. Yes. Aracure ikonia muteine. Nona maya mahuragwo ne andu akiria. Aya boxing. Ni monaga? Mara mako macuritio makuhura boxing ba mago kiruta boxing. Ini. Riu yake mutumia yake acuritie na kubo. Ali mugunda kore anoga abago thiko. Ma punching bag muthuri to na thiaga ri na kumugunda ri rigitagwo ki punching bag niguo gitagwo ona riu kiu murume aramukorereire by the way mbere ya betia gucimba na gwika maundu maria mangiri ati ambaga gukihura ngundi kinyamu kiu na riria gicagi gekagirwo muthanga ndio amenya kiu gekekirite tiri agicurite ati muteino wa mubariti kwa mugunda kwa kianda kwa mugunda tidubo yo Eule aroragia atiriri kwena ndakoragwo na uru na mundu ri muthuri ndari uru na mundu ri naka wona mathire mahitania na mukari ona matinegenagia ona hindi ria muhitiria ri wenda ria munegenia ri no kumwira mwiraga gwe ni sorry ri ithe tiguo no uyu uregirwo practice cia good anyita aroragia na ndirona that's a very genuine concern. Dikitweka mundu ucio gutiweka ati mutumia ucio athinde exercise yareka kana PE physical exercise ucio ndagiko gwe he kindu arekira kiria arerutanire nigetha hita no na rio he handu muico ri arongoreirie exercise ino yake ikahuthika tondu ati no kwathie kwenja andu ati muthuri ucio rigaga kira kimumakitie ri ona rita ria mbere to nionire ri ndonire tari muka Manyita akimenya ni gugutaima ringi ugeikuruka kianda akiarukania nake merutaga twira wa gucinirira no meru akirokaga na kuu uthia gwa uthi gucinirira riu ati no kibahati we ndaikuruka na kuu mugunda no kibahati na gutira mwira ati kuria kienda guko kuhana ati tondu mugunda araigaga ati we mairigite na kaiyaba kuma ruwi nginya rugongo wako wina kaiyaba riu we mukari aharuruka ri aharuruka gathia ati akaiga kiondo thi mbere ya maundu mothe ukoima na ruhiu ri akaiga thi uko ni thece imana akamba kuiga thi na rauga muikirira ronire mundu ucio kia good ri tige ndacuritie iyo tikwambia arabia akageti kwambia arabia ati na ndeyo haga kindu koneo haga kindu kada murorega acunuritwo ni muthanga gacunuka uthia uthia gatiriri aramenya kiria acuritie hau arandikite uguo hwai riu aroragia atiriri mundu urekirwo ma exercise mayari no tondu mutumia wake ri nake nini acha ena mega 47 tikairetu noko bathona no korere ringi rikena noko hit muthuri arekira gikomba tikiti mangirwa ri do icio no part ya exercise kana he mundu kana meisi part ya exercise yake ya mutumia ri najira atiriri ndari ona nikarega no tajira atiriri wende atumia ari kwa gicagi wona menanda na mundu atinda na gukienda akirima na mirigo ya nguna mai ndogona atiriri umetienda no ndira kuria atiri agikorwo agika ni exercise kweli tondu kuri maguo gwikari kuikuruka kuria kienda kuharuka kuo gwikari uhoro wa kwambatia mirigo na mirigo ya kwambatia go kwambatia mirigo ya mahuti ya bori ondu tuothe atumia mekaga na kuu that is enough exercise weta njira atiriri we ona ukirora ri kone nyina kana nyina aboro acuritie kinyamu kiu ni ukuga atiri areka exercise nigetha atwike ikare ari fit acid extra fat acid fat na tauni ngikora nyina aboro acuritie ta kiu ri acuritie kwa kongo au no kone haria jana hau thutha agicuritie hau eko kirenga nonaga thenema iria cia kiria ma Japanese aria maruaga na njora iria ndaihu wanyita kiu niko ingithie ngure daime
Anyita. Ria roka kuhura. Daime athia hura no gari. Na ni njuke riu na ru. Yes. Bange jarie gicaina. Nyenyo. Pero iteke wana. Rio roke wothe. Lage swati. Lage swati te mwiri atiriri. Kama kumazali na tena swati. Kamwiri atiriri. Ni te musera. Rwanyita ugacoka ukaruta nikingiragio njora-ini warikia gwika atiriri warikia gutema ikunia riu ritatiri wothe ri ukanyita gicoro uguo ugacokio guo riu ugacoka ugakiharukia hakiharukagio ha cienda-ini ukamwira atiriri we ugana ngundi ni nani ri ona ngoka na njora tondu niramenya ati kiru kingi areka we ni we arekira exercise icio ungiona taru guku Nairobi atumia wona magitengera guku barabara ri ni kura akwa exercise kura kwa murume kuwatiria matatu kwa exercise bado kule gicagiri tajira mundu agwa ire atiriri nikikira uniform no coka ujire ati gicuretio ati muti iguru mugunda macuririe menau na gicuria mwiraga ni yaki niki aracuria macuririe menau na no ko ngimuria ogwe kwira atiriri Leo taraka ngori ate teri muthanga nuthu ire muthanga marebe matatu ri nikira utinda ukiuga uteithio kwa batia riu hana nutakuga atia we nginya mai mutungi wa lita 20 kwa batia marebe matatu ma muthanga riu nutakuga atia mutumia ukiragia ng'ombe gwite wika ndwire we wokira rucini wathie kumatha we ndumenya gora gututindaga utindaga ugicinirira no haire na guoya nikugia tondu ndungimenya nikugia muthuri ungena mutumia kwanza panje bagi mugunda panje mugunda ona tiga mugunda ona ungimukora gwaku nyumba ecuritio enayo yo nakire nginya kundi wonjuru muno ona ndironire tondu riu no ngimuria ukuria tiriri ndironire nyina mbura ndamuria naguo riu ni atia akandaigua ati ni atumia mekwenda gwikara merindi afanya basa atumia mekwenda gwikara merindi tayari imetiari we tajira atiriri taruwe isamara tuwe ko wikaraga na mwina nyina agari uharuke na kukiada mumete thutha wiciretia wathie kumu surprise wathie kumu surprise nigetha ati muthenya ucio we tondu utawira gucinirira na hau broti-ini kana kuria headquarter ya division wone acuretie kinya muhare ucoke wone tondu guikurukite na kuna ngwe ya moko maraihu ri wone amikunjoku akaiga kiondo gia guthie mutaro na karuhiu ga guthie mutaro amikunji akaiga kando ucoke ambie kuga tu no uthie kuria thiaga gucinirira landi ngima kuu thi gathondeka gakoragwo iko ciothe na ndita ndungiaria mwirorere arikie na nwe kurike thutha ndega cigana half an hour 30 minutes half an hour utari uraria ukirete we ndwe wihithite handu irigo-ini ndwe ni kumwirorera uramwirorera arikia ri yarikia wone ndio ya kindu kiretwo ruhiu rwake kiondo giake ni aharuruka rigathie riu ringira mutaro eni na athia ngina rumura rutagwo ehia mutiko na muthamaki rwego ngina akiwa miruri akiaragiria riu ku agwa eri na rio irigo rere ni gwe itha ndungu turi munye we athia kiaragiria hindo na mathutha kahora ukihiraga na irigo ukona mundu ucio na ndari kunoga noga asa na ni ndagika 30 uona ni nogete ni kwinyitirira irigo ndagika 30 riu reke kuria tiri ndo ndagika ito 30 au haruga mandu amwe ni wanoga urathi kiumagia mieu ni exercise ile ko iziareka na ni cia gutwara ku na ningiri kinyamu kiu ki punching bag ri agikurukitie na ku kianda niki nithira guku gikira ha mucie mugikagira hau inyuothe hau riu kiu kina ku kianda
na de kundu kuni wega ndu kuringana wira uri utaga nduthiaga na ku ndonaga mathaa ma kuingira mugunda weri nu akora ri manager wa mugunda ukamukora kamwira ngegwire nyina mburu Nidagona hali ugikia gudi. Kati ndona hau. Narachikia ndu yaguye nuthu itha. Ini ndo ine gwithondeka icoka ndo uyu wira uturuta kuinamirira kuria mutaro-ini ringi watindokia nja nduma mundu nianogaga kana ugikahira nduma. Mundu nianogaga muno. Koguo tini urabanga uria urihura. Riu ungikihurwo ku. Eni ngihurwo. Ngendagira mundu uria ukahura. Ngamutharukia na nyugu na ndengie na kunywa thubu wake ni. Acha direti baridi. Sida ukiruga. Tene exercise yureka. Kanguri atiriri. Kokoragwo wagite wira wa kuruta atia. Ndagika 30. Na gakora ni nani haha de sawa. De au koja ngudi kwa ni nani tigogu de sawa. Ayo kamwira reke ngutaithia othie urangiririe gwitu. Wewe gukora waciarete guka ari githu. Ari andu. The exercise wewe. Na ya kama exercise kukiata. Andu amule mona ne mamonaga haria baguka kuru. Awira mundu mwe. Agira kera yeya. Ucio nani ndi arathitulire. Ego ajira abro ne wira. Atibia akora wika mema ngite. Wika metiari. Metiari. Tiari for what? Tiari for what? Horo jeli umbaketi. Wajira hapa. Angali. Akirita enda tizati enda mugunda ukwende zenda tizati thone ko haruketie gikuo anginya kuria kienda ri ukona aruta gikuo kiu ati kuona gitisa ati kihana vest na kibaika riu uigwa ekugenda na wira ida iri go ide adare kinya growth yakirite Koe, nanda na gloves. Na kile arahura ni kile. Ni muthanga. Iguria ina muthanga. Aya. Ucio gya kuria gwitagwo mukurwa-ini mwonjorithia wega to owendagia nginya maguta ma betru akendia TV na mbini ndendagia ndago David Mambo the investor na akendia ngethi ndia kuria kana ni mutumia toni na thigire muico nyandikira njira atiriri maundu mehakuye kwagira muthuri na ni ona ni twali ria muico njirire atiriri koru muno ngimuria ni kugutari koru muno akinjuria we menya ti koru muno twakinyania auri twali tucemania nake Saturday na ndarire mambo atiriri ni undu wa invest maria mothe ekite ri ma investment maria mothe ekite ri ndaguo ninge ugetha mundu utari kindu acha mundu utari kindu ethe mundu utari no riu nake guo gwetha riu atumia mera buroti na guku njunja migunda na kuria gwitagwo Oropajeta maranches ndu ina Moro ona orita maica kaigania ona orita maica fatani akorwenda indo yes because stripe begets stripes but now the problem is being single with those things and you are ready now we've got women who are very entrepreneurial who are buying land right left and center mudu sekindo 35 imambo Imambo that kwina tuire tu by the drone yakataruka ageta millicent ri eko witagwo ria ri mama miradi ri arakuga milioni yake ya mbere athondekete na miaka 19 indiki we lale na late kuwe kwa milioni yake ya mbere athondekete na miaka 19 ri na gwira kindu thate alithondeka mbere na 19 yakeria githondeke na 20 meaning by the icio kwenda miaka 30 ri nigithio kuwe na milioni 11 iria athondekete yes or even more tondu ni kionjore ni agwithia onjorithitie riu acio niguo ndirera riu ni mambo riu ndirariria kamwira riu gwetha ahikia muthemba uriku ucio ahikia muthemba ucio very entrepreneurial mundu ungikorwo atiri athondekete milioni yake ya mbere na miaka 17
we otekwenda kumenya mithondekirie tena mithondekete nau we bata ni umenya thondekire milioni yake na mbere miaka igana 19 na miaka 19 yes that's when she made her first million yes nendagia machuka yes and you make 1 million just like that of course you and can you're direct from school yes of course you can taruke bia gutubura mitumba ri kote kwendia muno oyo coke semania na mutumba riko mitumba goragwo ina bia ku theini nwere toguo ona tene by the way tukigura nguo ri twariganagirwo ni ndora ku theini tukigura nguo by the way twathia tugiethaga mbeca ona ngithikiriria andu ingi agikomba ri ona ngeria na andu metagwa Jackson torio maturaga ku ri Jackson mendagia iratu ri ukigua ati ukigua mera na humagira na ati nwe jenga rucio ndagoka makoria niki we ndwe thogithine ri thogithine yes ni ararutire pound igiri nyanya thogithine pound igiri nyanya ayo igwo kauga rucio na arandike kombo igurage mbiro eri ukaigura ya bratheri ayo ndo kamera ati magoti ndatirinde ndaguria uria kuria athogori ne mawira macio muno yes na riu andu ta uri ne mawira macio muno ni gukora atiriri wakinya ni haria mbiruri uri urarehe ona kete kwa menyete ni giarare nikige theini ndakwa menyete ni gikire hau theini koguo itha no uhie kana wonjoke cemanie na indo njega muno ciekiritwo hau rira especially mbiru ici cietagwo ni cia kamera ni gukora ni indo njega ci hau theini ndu ni matongeire riu koguo kwina iritu ingi muno mambagwo gwetha na hagitwikete riu ningi oya mundu ningeti makahane ta mambiriria noti ti kwambiriria noti mundu tekwata kuramata tondu mundu nthondekete milioni yake na miaka 18 ri ni kwene ni indo aramatite na akaramata mbia we gwika mundu angirehe hau by the way kambiririe kumaka kambie kumwitia butu ici ndaya yes mutumia muikwe na milioni yake ri ethe na milioni yake na miaka 19 ri icio butu ndaya ekirite ika muno ni ekirite tene ri wona ni igwa menda guthie mari natural exactly ucio ru niwe ru no kiria mambo akimura we na ndu agithii uguo we nawe we hakiona ka makeup kidogo kidogo ukiona kindu kia muthemba ucio no riu akiuga ati egwetha mundu utari wacemania mbia na ndari aramatona kiri hata gusoko mugusia amugusie rede mambo kunywa njohi muthuri engo akagala na akianda ya wewe abanza ifoto kwa mazili ya jerire akiwagira kenu wa muthithi keni ale jerire kije mwane gakuda no nada ale ko ni professor ira uruki yake komithia no cio muru muthuri ni ndatu ande wagatubia gakuda agatubia nie no kumenda ikio yo ni wone mweri wa kana na kumara simathi no ndamberie kubikunde na ndirigwa tugitwara na uru muthuri ndirakinyota taboje timo balosi muthuri ni ndiranyota nowadays Olete mundu riri okona ma TV ri yes okone petro cia maguta ri one magas okone gas ri no anyita ni cia mwanake munini ri ithiru kuona na ero indo ici riu ni cito kumagio muthi na niwe ndrenda ciramate no no kohega iritu kamwe njigwa mambo atwarirwo karora indo irie na cio ri gagitiga nake gakire gohoro wake nekero le wagatwarite Osman ke sene Illuminati ndo ido iria nazi pese diko ziro akora yo kira ni arahigora ma branch na mundu gari agera iwe koneka yes akamekora kwa mundu muci tamaito wengi gari se yo itoka usio winga nda ibo wa mundu rio ni makorika no gaigua ti moru ta ne moiro mura iguna ni ndakihadisa ni kiega kire nyendaga na no akana udakiri na ndete ikoragwo na kata man saimo ni kama mwaura no mwana kesho ndi dawa hega na Illuminati ni mekere ndo athukumire ri besa na indo icio ciothe nacio nenda kone gatuka kamwe ni undu ungi nenda tueria wega akora tu time yake tu kone ya gwetha pia either ni prayer ani kaitha
Kristo. Ithete ona githi kia Jesu. Wait. Oi. Tukumwetha. Yaje maundu ti maundu no riu arekirie undu ungi. Riu ndi kumwetha in person. Yes. Kumwetha in person. Look for him in person and ask him. Yes. Na ikorwo handu riu ningi akire muna thia ranywa mena muhiki uri oire. Ithio tire tukiwa kumambo na mutumia. Yes. Kwenda athuri mamuikarie thi. Riu aheane uhoro cararuku. Agitwiri atiriri twamuhe ultimatum twamuhete ri uhoro kinyite ku gwathire twana kaigai na John Njagi riu twamwariria gwathire atia ukimwira no nginya ahikanie mwaka ucio urari ho utathirite no nginya ahikanie riu tutikikane akihikanirie kana gwathire atia na nduririkana ria mbere piu ria mbere mambo ndamwirite ahikie Grace Wanyita na ukamurigereria muno muiritu ucio makirora noguo Grace Moi akiuga mundu gwitwo ri ari mambo ndakanora uguo ni agithie raya na ke mambo akirora Grace Moi ndakanora agicoka guku araikanaga mambo ayuririe atiriri hai tagiwa ni akanora ni amuvete on. She moved on. Mundo. Umkaire tukega. Yes, kaina kare muga thauti njega take. Thauti njega muno. Gakuri arware. Riu tha ici ri. Ndiramenya gukoro ndari. Tondu atumia aria mekuo tha ici mamburi. Umenye ni ngiri bunja nge guku uguo. Tia gukate. Njone maitho. Ati niyo ya biashara. Njone maitho. Ni akaunti yakwa. Guthiaga uthoni agetwo ni tata ena hau kianda ni tata agerwo we nayo gituri mundu ucio ria gocagwo ni amanza imo mundu ucio indo yani tuikaragia tugeterera uriri ogoka ati uthoni ungi tamba weke gutatonya thimu-ini yaku amba ujikirie ngirinya we nawe kagombe ke by the way na kira na ithe wa Jane by the way na ithe wa John by the way atigitio ngirinya ukire na mundu ajua endagia ma TV na kwanja akaiwendagia nginya kahwa gaka mukohoro akendia nginya maguta ma tawa maguta ma ngari ni endagia ma TV ni endagia ndagwira mansemo makiuga endagia nginya bini mundu ucio ni mutongu ucio ni mundu wina indo nguaga atiriri ona mbere ya maundu maria mangi mothe tona uthoni mwagiuka ri ngithaiga nyambe gwita andu ndi tataguo na ndi gukwiraga ati tulirikanage by the way twina mamwanji ndu tukonyokete emwe ikoguo tarutha ici gitamba wike gujikiria ngiri 6 iria cia jawabo tigane nacio mbujikiria 6 tunyamenya wina mbia maitu tata riu manari ni oi maundu riria mahana o mundu ni mundu anina go kuninwo mbia ciothe akaithimo yaku we nau ni no pindi ukuhe